leader, yes. O leader ni bagai busuk se kafra lai tong lai. Piaba saidiaman. Leader bo sak ni benefit ni bagai ya. Te khoroksa ni benefit ni bagai se. Yesu Kristo o sengsaro bini benefit ni bagai faya. Nini ani chini benefit ni bagai se fayo. So leader abo nizi potangiri funogna ni bagai ya. Leader abo pan funogna ni bagai ya. Leader te khoroksa na serve khlanya bagai se. Te khoroksa ni kaham ni bagai se, benefit ni bagai se. Hallelujah. Ham bagai great example kaisa bufang ni thani wo bini leadership quality nai di. Bufang bathai thayo bo chana bagai ya. Te khoroksa na charna bagai se. Simon dia bahai kyono nang ang. Okay. Jeng jotono. Hallelujah. Simon di Kristo bai krang je pro borok ka talongo a leadership o sok payo. So abo sini personal benefit ni bagai ya. Jeng already Yesu Kristo ni bising ti benefit manka tabuk te khoroksa ni benefit ni bagai se. Hallelujah. Ambang Yesu Kristo ana yakung su paidi kini bo sagri rong ne ringya boso thanga yakung suyu. Abon bagai no leadership tamo je sagno kokhna ri man nai. Okay. Te khoroksa ni sheleng khati man nai. A borok se leader. Am bagai no leader belai khna togo asuk thai no leader ke te khoroksa no asuk thai ka hamro wi. Okay. Te khoroksa ni serve khlanya bagai se. Te khoroksa ni benefit ni bagai se. Am bagai ani khapang ta hote boksong. Saimandi kaito sungno belai ka hamjaku belai special unique sanam ka Jisu ni bising ti je katal kaham kathar ham sajak khlai kya ab mung sabai sujak nai kre. Hallelujah. Amanga sukke morok no sung receive khlai man khaba faidi tabuk te khoroksa ni benefit ni bagai sang yaprisha layana te khoroksa ni profit ni bagai yaprisha layana te khoroksa na kaham khlainya bagai yaprisha layana tangi hinmale leader means tamo te khoroksa ni benefit ni bagai se nini sakbai thang potangiri funognani bagai buya okay fan funoge asuk thaya asugoi order khlainya bagai ya nang se khlai di. Hallelujah. Praise the Lord. Nang tangi leader ang tangi leader chung tangi leader because te khoroksa ni benefit ni bagai se. Hallelujah. Praise the Lord. Leadership mane taba asuk thaina ga buya leadership mane tamo nang Jisu bai krang borok ka talangkha you are leader now. Leader means aba te khoroksa bai serve khlai jana bagai ya te khoroksa na serve khlanya bagai se te khoroksa thani kothoma ka ham tuniri na bagai se te khoroksa thani o benefit tuniri na bagai se phari amon bagai khapang surang layana sini mungno jeng always phonogoi thang layana abo sabni mungku jugni bagai kaitoni mungku jugni bagai. Amen.